Kisah bercerita tentang seorang sosok. Dia berasal dari pelosok. Lahirlah seorang anak dari rahim Ceenok. Pada pagi buta saat ayam berkokok. Anak lugu, lucu, manis, dan tampan. Putra sulung Mang Uwar yang bernama Idan. Kababatura nama bagerosok berehan. Namun hanya karena kakolot nasok ngalawan. Sagala ayah channel. Sagala ayah channel. Sagala ayah channel. Sagala ayah channel. Nyakeun duit kumaha. Sagala geus kabul nih. Kasakeun. Nya kudu dipinjeun mah. Oh, kamu sapir orang bikin. Di mana? Itu gini aja. Samperkeun. Marana beteng lapar cari aku hasilan kieu. Pak, sedekahna Pak. Abi tak cantuang 15 hari. Mohon Pak. Lumayan 5.000. Pak. Mohon Pak. Jangan musafir mengenai pengemis. Jangan lah, samperkeun. Wah, ieu mah sigana duitna gede euy. Pak. Mere, marece. Ke 10.000 na. Nuhun Pak. Naon mau dibere kabeh? Ngasulan 5.000. Pak. Nah, 7.000. Kan minta pulangan oge 5.000. Keunios Pak, etang-etang sodako. Hah? Nuhun Pak. Sagala ayah channel. Sagala ayah channel. Sagala ayah channel. Sagala